салом бинандагони азиз, ахбори озодӣ аз студияи шаҳри Прага тақдими шумо мешавад. имрӯз 27 октябр аст ва ҳоло муруре мекунем ба сархати мавзӯи барнома. вакилони тоҷик розигӣ доданд. чин дар водии вахони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон пойгоҳ месозад. бонки ҷаҳонӣ мегӯяд болоравии якбораи нархи маҳсулоти ғизоӣ дар Тоҷикистон зиндагии оилаҳоеро ки танҳо бо маош зиндагӣ мекунанд вазнин кардааст. бисёртар ин духтарча мегӯяд ки чӣ мисол дади фалони фалон чӣ мебиёрад мо ҳам нагирифтам. ва гузорише дорем дар бораи он ки чӣ гуна бояд аз кӯдаки дандонҳоро муҳофизат кард то баъдан дер нашавад. чин мехоҳад наздик ба марзи Афғонистон барои низомиёни тоҷик як пойгоҳи махсус бунёд кунад. дар ин замина имрӯз вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон бидуни баҳсу баррасии ҷиддии масъалаи расондани кӯмакҳои бебозгаштро дар доираи созишномаи ҳамкории миёни Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ва Вазорати амнияти Чин ҷонибдорӣ карданд. ҳанӯз соли 2019 рӯзномаи амрикоии Вашингтон Пост навишта буд, Чин дар Тоҷикистон чанд сол аст як постгоҳи наздимарзӣ дорад, ҳарчанд ду кишвар ҳеҷ гоҳ онро расман эътироф накарданд. алишер зарифӣ ва шаҳлои абдулло бо тафсилоти бештар. вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон аз санаде ҷонибдорӣ намуданд ки бар асоси он Чин барои низомиёни тоҷик пойгоҳи вижае месозад. ин пойгоҳ бар асоси созишнома миёни Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ва Вазорати амнияти Чин дар ноҳияи ишкошимии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бунёд мешавад. расонидани кӯмаки бебозгашт барои бунёди пойгоҳи дастаи милитсияи зудамали раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили Вазорати корҳои дохилӣ ва барои муҷаҳҳаз гардонидани шӯъбаи криминалистикаи раёсати ташхиси криминалистии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон лабораторияи ДНК-ро пешбинӣ менамояд. ба қавли вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон бунёди ин пойгоҳ аз сӯи Чин бо дархости ҳукумати Тоҷикистон сурат мегирад. маблағи сохтмон 55 миллион юани чинӣ баробар ба тақрибан 100 миллион сомонӣ гуфта шуд. این زمان در این سان فعالیت ادامه داشته برای عملی نمودن چنین کارها از جمله باید انتخاب قطعه زمین در محل جایگیر شوی این ابیکت زمین در محل وجودگذاری آن و موافقه نمودنشان در سطح جمهوری رفته ایستاده است. ساختمان این انشاءات در پسمنظری به دست طالبان گذاشتن افغانستان و بیشتر شدن تهدیدهای امنیتی در مرز با این کشور صورت میگیرد. در گذشته چین بارها در بخش امنیتی تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است. با هدف تقویت مرز تاجیکستان افغانستان از حساب چین 4 پستگاه مرزی و یک مرکز آموزشی بنیاد شد. در ماه نوامبر سال 2019 با پشتیبانی مالی چین در دوشنبه مرکز مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم و جدایی‌خواهی ایجاد شد. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. بانک جهانی در گزارش اخیرش گفته است بالوروی یکباره نرخ محصولات نیازی اول در تاجیکستان امنیت غذایی کشور را وزنین‌تر خواهد کرد. مقامات هنوز به این گزارش پاسخ ندادند، ولی بالوروی نرخ چند محصولات از جمله آرد و سوزشواری نگرانی‌های زیادی را به میان آورده است. مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین به سراغ عائله رفتند که زندگی سختی را پشت سر می‌کنند. زندگی نسبت پارسالا امسال خیلی دشوارتر. پارسال اینقدر خیلی شکرانه خدا ذخیره پخیره داشته. مثلا کمور، کارتشکا گرفتگی بودیم. امسال خیلی همین چیزای شرایطی گرفته مانده نشد. خیلی کم بودی بسیارتر. بود هازی اکو آرد به حد قیمت شدگی. مثلا روغن با چقدر قیمت شدگی. مثلا همین هازی فقط همین یک کمک پول میویم فقط همین روغن آرد و ملکه با شوهر و 4 فرزندش در یکی از محله‌های ناحیه اسماعیل سامانی زندگی می‌کند. روزی آنها از حساب عرابه‌کشی شوهرش حسین می‌گذرد. خمانی مردکم عرابه میکشن نمیرسونن. هر روزم اینا هم قد سلامتیشون نقض، روزی که سلامتیشون نقض باشد کار میبرون. من امروز که با کمتر مزهشون که نشد و گریپ شدگی بدن همین صبح رفته نتونستم. میشد که مثلا بودک طلب میکند شرایط نیست که همون چیز تامین کنی. بسیارتر این دخترچه میگفت که چه مثلا دادی فلانی فلان چی میبیارد ما هم نگرفتم.
ҳаракат мекунам ки чени зӯрам расидагӣ ҳамон чиза таъмин кунам ё ки вай телефон таъмин кунам вай кунам. хай бисёр вақт сирбой наметиҳам, ҳоли баъд мешавад, мегӯм ҳоли хай оянда ба ҳамаш нағз мешавад. гуфта гудака чӣ мекунам бисёртар ҳамин камтар кунҷко вай ана дади фалони чӣ вай хеле чиз овард, ана дади фалони мошин дорад, мо кай мошин мегирем, бисёр хай саволо метиҳад. вай мекунад хай нишон наметиҳам пеши гудак ба бисёр вақт. хай мегӯм ҳоли мегирем бачаем тузиқ нашав. хай ҳоли оянда ба ҳамаш хуб мешавад. ҳоли дадед пули калон кати вай мекунад, шумо калонитар шудан гире нақз хони, оянда ба ҳамаша худат ёфта метонӣ. гузориши комили ҳамкорони мо мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Нигораи Фазлиддин ба ҳамин зудиҳо дар вебсайти Радиои Озодӣ гузошта мешавад. шумо барномаи ахбори озодиро тамошо доред. ин рӯзҳо шикоятҳо аз норасоии нирӯи барқ дар Тоҷикистон аз гӯшаву канори кишвар бештар мешавад. мақомот мегӯянд маҳдудияти нирӯи барқ ҷорӣ нашудааст ва танҳо дастгоҳҳои барқрасонӣ дар ҳоли таъмир шудан ҳастанд. сокинон ба ин гап бовар надоранд. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод, Мирҳусайн Нарзиев, устоди пажӯҳишгоҳи физика ва Саидҷафар Усмонов вакили парлумонро барои баҳси ин мавзӯъ дар барномаи Гапи Озод даъват кард. ҳоло як порча аз ин барномаро бо ҳам мебинем. چرا با وجود وعده‌های پیدرهم مقامات در تاجیکستان کمبود نیروی برق رفع نمی‌شود؟ در موسم تابستان بعضی تجهیزات‌های تکنیکی ترانسفورماتور و دیگر اسباب‌هایی هستند که مردم با برق تامین میکنن، تقسیم میکنن برق. خب اونو باید که تعمیر شوند. درست است که یک قسم اینا تعمیر میشوند. خب یک قسم دیگرش البته با سبب اون که آب جمع شود و ما یک ذخیره داشته باشیم برای مثلا موسم زمستان که نمیدونم زمستان چه خیلی میشود، برق در بعضی جاها نیست. این شبانه روز در سال انقدرش در سال جاری حدودی 21 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال می شود که این برای تامین کردن اهالی و کارخانه‌های صنعتی مملکت پررای کفایت می کند. اما با اون بهانه‌ای که برق تاجیک پیش آورده است که گویا که زیر ایستگاه‌ها تعمیر می شود و با این سبب آنها محدودیتی به برق وارد کردن راضی بودن نمی توانم. برای همین گمان میکنم که سبب در دیگر چی است. شاید که این سبب در تجارت برق باشد. تاجیکستان سال جاری از حساب فروش برق به کشورهای همسایه حدود 90 میلیون دلار فایده گرفته است و این برق را به ازبکستان و افغانستان اصلا به فروش میگذارد. و ببینید یعنی که کشورهای ازبکستان و افغانستان تلاش میکنند که در این فصل سرما برای اهالیشون برق بگیرند و اهالیشون را تامین کنند، اما تاجیکستان در این شب روزی که خیلی مهم است به بیرون میفروشد. به این مسئله شما چی میگه جناب عثمان زاده؟ این تخمینا مثلا باشد مثلا یک ماه دو ماه پیش معلوماتی که یک ماه دو ماه پیش حاضر به طالب کی میفروشد برق در یگان چیز زمین درست میبیاد نه آخه با حکومت طالب را موقع معینی که شد روشنی پرزیدنت بود حکومت طالبان اعتراف نکرد، اعتراف که نکرد به همین حکومت مثلا اعلان شده طالبان تروریستی با ما برق میفروشیم اون غیر امکان است این کار کردن. من گمان میکنم که حکومت تاجیکستان واقعیت مثلا استحصال و فروش نیروی برق را آشکارا به مردم نمیگوید و شاید که این یکی از سبب‌های اساسیش خود برق تاجیک به فساد گرفتار شدن باشد، یعنی برق تاجیک مبتلای فساد باشد. بینندگان عزیز، بحثی جالبی مربوط به کمبود برق در تاجیکستان را در شکل کامل میتوانید صبح روز شنبه 3 اکتبر در کانال آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید و همزمان ما گزارش‌های زیاد در این موضوع داریم که در کانال ما گذاشته می شود و همچنین در وبسایت رادیو آزادی. من برنامه را ادامه میدم. یک تحقیقات نشان داده است که بی‌پروایی نسبت به دندان‌های کودکان در تاجیکستان سبب گسترش بیماری کاریس و یا به اصطلاح تاجیکی
пӯсидани дандонҳо мешавад. дар ин кишвар ин беморӣ бисёр васеъпаҳн шудааст ва дар ҳар оила камаш 2-3 нафар ё дандондард доранд ё ҳадди ақал як дандони худро кандаанд. ҳамкорам Шаҳлои Абдулло дар бораи яке аз сабабҳои паҳн шудани дандондард дар Тоҷикистон гузориш медиҳад. як бор букаше маъқул шумо ба ин дандонпизишк талош дорад тарсро аз кӯдак дур кунад. Фараҳноз бо тарс рӯи ин курсӣ нишаста буд. қабл аз табобат дандонпизишк ним соат бо ӯ суҳбат дошт. мо бояд қатъи онҳо суҳбат кунем, то ки ҳамин тарсу ваҳм аз дилашон берун созем, барое ки вақте ки кӯдак ҳамин тарсад вай мо духтур ҳечи кор кардан наметавонад. бетаваҷҷӯҳи волидон ба дандонҳои кӯдакон аз хурдӣ ба гуфтаи ин пизишк сабаб мешавад ки дандонҳои онҳо зуд вайрон шаванд. ӯ мегӯяд аввалин дандонҳои тифлро ҳам бояд покиза нигаҳ дошт. Тифона ҳамин хелам дида мешавад, то дард накунад намебиёяд, лекин ҳамин хел волидоин ҳастанд ки дар синни 6 моҳагӣ фарзандонашонро мебиёранд. мо мебинем, бо ба онҳо тавсияҳое медиҳем. ҳарфи о карда ҳар як дандон нағз шуштан дар кор. ӯ маърифати нигоҳубини дандонро ба кӯдакон бо роҳҳои ҷолибу дилгармкунанда ёд медиҳад. як кӯдак ба нишон медиҳем. аввал ба таври афсона карда, ба таври бозӣ мо бояд ҳар як кӯдак ба фаҳмонда тавонем ки дандонро шуштан ҳатмӣ. баъд аз истифода намудани ҳамин маводҳои ширинӣ ҳамин ҳатман дандонро обгардон кардан дар кор мешавад. волидон аз ин дандонпизишк бештар дар бораи додани ширинӣ ба кӯдакон ва зарари он мепурсидаанд. ширинӣ барои фарзанд додан ин мумкин аст, лекин чӣ хеле ки медонем ҳама чӣ меъёр дорад. аз рӯи меъёр додан дар кор ҳаст ва баъд аз оне ки масалан ширинӣ истеъмол намуд фарзандашон ҳатман бояд ки обгардон кунанд ҳамон ва боқимондаи ширинӣ, боқимондаи хӯрок дар болои дандонашон наистад. солҳои охир нигоҳубин ва таваҷҷӯҳи сокинон дар Тоҷикистон ба дандон беҳтару бештар шудааст. дандонпизишкон мегӯянд кӯдакон бояд ҳанӯз аз синни 6 моҳагӣ аз муоинаи табиб гузаранд. дар ин сурат кӯдакон аз тарсу ваҳми кандану табобати дандон дур хоҳанд буд. як омӯзиши бемории дандонпизишкӣ дар миёни аҳолии Тоҷикистон маълум кардааст ки байни сокинони аз 7 то 17 солаи шаҳри Душанбе паҳншавии кариес дар дандонҳои муваққатӣ ва доимӣ аз 76.2 то 89.6% ташкил медиҳад. ва дар осонаи ҷаласаи вазирони кори хориҷии кишварҳои ҳамсояи Афғонистон ки рӯзи 27 октябр дар Теҳрон баргузор мешавад, шоми дирӯз дар Теҳрон вазири кори хориҷии Тоҷикистон Сироҷдин Муҳриддин бо президенти Эрон Иброҳим Раисӣ ва вазири кори хориҷии Эрон мулоқот кардааст. дар ин дидорҳо роҷеъ ба алоқамандии ҷонибҳо барои густариши равобити дуҷонибаи сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангӣ таъкид шудааст. яке аз масоили мавриди баррасӣ ваз дар Афғонистони ҳамсоя мебошад ки аз дидгоҳи Тоҷикистон ва Эрон баъди ба ихтиёри Толибон гузаштани қудрат зарурати дар Афғонистон эҷод шудани як ҳукумати фарогир вуҷуд дорад. бинандагони азиз, фурсати ахбори озодӣ инҷо ба поён мерасад. ташаккур ки ҳамин лаҳзаҳо бо мо будед. шуморо фардо мунтазирем. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.